Let's speak about favorite things. Omiljeno, favorite. 4 topics and 4 omiljen topics. Koja su vaša omiljena pića? What are your favorite drinks, beverages? Moja omiljena pića su vino ili belo vino i kisela voda i to je špricer. Ponekad volim da pijem sok, specijalno limunadu. Koja je vaša omiljena hrana? What is your favorite food? Volim da jedem zdravu hranu i mnogo jedem salate. Ali vikendom ponekad idem u restoran i jedem tradicionalnu srpsku hranu. To je teška hrana, ali je ukusna. Koji su vaši omiljeni sportovi? Moji omiljeni sportovi su fudbal, tenis i vaterpolo. Volim da gledam sportove na televiziji, ali i uživo. Koji je vaš omiljeni dan u nedelji? Volim moj posao, ali više volim vikend. Nemam jedan omiljeni dan, imam 2 omiljena dana. To su subota i nedelja. Please bear in mind that these are just example answers, example sentences, but you can answer anything you wish. And also take a look at the questions. Koja su vaša omiljena pića? Koja je vaša omiljena hrana? Koji su vaši omiljeni sportovi? Koji je vaš omiljeni dan u nedelji? All of these start with the question koji, which one. In Serbian that's normal. In English you would say what for each question. But in Serbian if you have to choose one from a group, from a specific group, always use the question word koji.